Saya mau ke Palembang ya, pakai Sari Harum ya. Agennya di mana ya? Di sini ya. Kalau kelihatan. Nah, agennya di Jalan Soekarno Hatta nomor 141. 141. Pokoknya kalau mau ke Palembang pakai Sari Harum ya. Kita lihat. Jadi sekarang hari ini kita pakai Sari Harum ya. Kita dapat fasilitas bantal, remote, juga ada di beberapa bagian gitu. Dan juga ini terus mulai dari audio itu bagus. Terus toilet, di toilet terus ada juga smoking areanya di sebelah sini. Nanti ditutup ada smoking area juga. Mungkin kita lihat di bawah bagian kursi sangat lega. Lagi sama ini nih keneknya nih pakai masker. Wah, lagi sama supirnya nih pakai protokol kesehatan, masker ya. Ya. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. Jadi sekarang kita udah sampai Sadang ya. Di Sadang juga ada agen Sari Harum ya. Di Purwakarta, Sadang, di Jalan di Sadang ya. Nah ini bisnya. Ayo kita lihat agennya. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down. Jadi sekarang udah jam 6 pas. Kita pergi dari Bandung jam 1 dan sekarang jam 6 sudah ada di Pelabuhan Merak. Ayo kita And tie me down, down. 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 9 lives until you fall at my feet. Don't hide you. Oke, jadi sekarang kita udah berhenti di rumah makan siang malam. Mungkin dari fasilitasnya terbaik, makanannya juga enak-enak. Pokoknya kalau naik Sari Harum di sini yakin makanannya. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear
Oke, sekarang kita udah sampai di KM 12 ya. Ini bisnya dan juga oh itu tuh. Nah, ini agennya. Kita lihat agen. Sekarang kita lagi sama cari harumnya. Nana mana Nana? Hai. Putri. Rumus. Pacet. And I'll put my hands around your neck. Itu lagi mana? Cause nobody wins these waiting games. You're pushing your Artis pull, TikTok. but you should stay. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau ini, kalau bisa subscribe dan like. Terima kasih.